بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خليله الصادق الأمين، أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه المهتدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الجنة، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, mga mama astimahud na mga agam Islam. Yari na isag kita niyo piabot sin Allah subhanahu wa ta'ala hawaktu ini amo in waktu dumawhat sin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya na mahinang sin kita niyo lutuanan paadlaw akhirat. Mga mama astimahud na mga agam Islam, hadi ko pa'y katukbal ha muhadir sin kita niyo in microphone. Ipakila ko muna indumihil ka to amo indumihil ka to sarap ka magbasa sa Quran. Insya ini murid sin Ma'had Nur al-Islami. Pwede ko na ako magpalukay, tawakon ko na yung hambok tayo mangod sin kami bianakan Abdullah Butuyato. Falyatafaddal fadilatu wa shukura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Alhamdulillah, at
Ito na to na diyo, kinsaling katlin katrasahan sinambo, kaya mga kita niyo. Biyaon din na magpalukay, nakakon ko na indong ilka, taniyo patuntong. Insya ini, hambok puro sin Ma'had Moro al-Islami, dami kaninidil niya ka, taniyo topic amanain tawbah. Tawbah. Falyatafaddal fadilatuhu mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جل جلاله وتقدس ثناؤه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقدوة الصالحين وقائد المجاهدين صلوات الله وسلامه على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mahuliin pupujihan iban sa sanglitan tertentu fa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin siya Allah subhanahu wa ta'ala intag amulahi sin pitong lapis langit iban sin bumi. Lagi siya Allah subhanahu wa ta'ala in magbaya hakatan tiya panjari niya di hababaw sin bumi. Demikian magsarang sukul kami muna fa Allah subhanahu wa ta'ala. Amu indiusan niya pa kami pangumuran atau akan kabuhi in maksud hasupaya ramayan hikatunay in salagbu-lagbu ibadat atau akan unu-unu na ibadat hikatunay sin kami. Demikian pagsarang sukul sin kami kaguro na mukalasahan yaknakan Syekh Muhaimin Syakili Mudir sin Ma'had Moro. Wag sabab sin siyain kami piabusan ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pagsarang sukul namo guro namo kalasahan daysab amoy nagpaaw na tiranan sin program ni Daul Islam yaknakan Syekh Zakaria Muhammad murah-murahan siya piyari halak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hasabab dito mga tayo manghudha agama Islam yari na isabin kami dumihil maniu tiula sa kanyo in hikadihil na mo maniu tiuk tafik atau akan pangadyan waktu ini dia na sintiabaita sintay manghud na mo ito amo na in fadlut tawbah kalabdihan sin pagtawbat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa sabab dito ini wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala hakatan manusia in subay sila magtawbat sin katan pagdusahan nila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab karna in manusia bangli siya makapagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala bang insya nakahinang sin salagbo-lagbo do sa pa Allah subhanahu wa ta'ala hadi siya makapagtawbat na tanto na sadya madawhat niya yung kabinsanaan din dito haddaw akhirat. Pasuron siya sin Allah subhanahu wa ta'ala kung sina pinagkadyan. Sabab in hinasal sin manusya hadong faadlaw wayroon din hamanus siya hindi magpakalanggal, hindi magpakahinang dusa. Hadong ibang sinadlaw in kita niyo manus siya magpakalanggal, magpakakahinang kita niyo dusa. Sabab hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kullu ibni Adam khatta'un wa khairu khatta'in at-tawwabun. Asal matampal hadis Nabi tani Muhammad sallallahu alaihi wasallam in katallaw niya anak sin Apu Adam yakni mga manusia magkasa atau akan magkalupa.
magpakahinang kasaan. Insarayo-rayo lang niya makahinang kasaan atau akan makahinang sila pardusahan na insarayo-rayo din kanila insubay sila magtaubat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nasabit ito mga tayo mga hudahagam Islam, in manusia di hababaw sin dunya ini, bang sila makabaak pardusahan na bahagi atas duang kabahagi. In manusia magpakabak dosa di hababaw sin dunya, na bahagi siya pa duang kabahagi. Hadis kaya riwayat Imam Bukhari, hadis kaya baita hi Abdullah an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qal mathalul mu'minu ma'a dhunubihi karajulin tahta sahra yakhafu an tasqutu alayhi famathalul munafiqu ma'a dhunubihi kadhubabatin marra ala anfihi fakharakaha fatarat. Laung sinabitan ni Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kaya riwayat Imam Bukhari, hadis kaya baita hi Abdullah ibn Mas'ud kaya ridaan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, nagsabda siya sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inhantang sin bariman tungod maripadusan niya karajulin tahta sahra yakhafu an tasqutu alay. Biya sin safarati sin hambuk usog, doon siya habibian sin bud, doon siya hababaan sin bud, mabuga siya in kadaganan sin bud yaon. Amot tin hantang sin hambuk manusia, bahagian sin manusia bang sila makahinang pardusahan. In manusia bariman fa Allah subhanahu wa ta'ala, bang siya kailo makahinang dosa, biya sa parati sin hambuk usog limilin ko doon habibian sin bud, mabuga siya kaligiran sin bud yaon. In bariman fa Allah subhanahu wa ta'ala bang makahinang dosa, pag ubos sin mahinang niya dosa yaon, agon-agon magtangis atau akan aon din hamano siya magtangis sabab sin pagsusun sin nahinang niya dosa yaon. In bariman fa Allah subhanahu wa ta'ala di siya agon makatug bang makahinang dosa. Saroon doon biya sin hadis sini, sa paratiin siya naglilingkod habibian sin bud, mabuga siya abuin kaligiran sin bud yaon. Bima nakatumtuman sin hambuk bariman bang siya makahinang dosa, bang di niyaon kapangayuan kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala hasusungon haadlaw akhirat madawhat nin kabinsanaan. Katumtuman sin bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala hangkan nabiyatto in kaagi nila, bang di nila kapag taubatan madawhat nila yung kasiksaan haadlaw akhirat. In bahagian sin manusia ikarwa bahagi bang makahinang langgal sara pa Allah subhanahu wa ta'ala, famathalul munafiqu ma'a dhunubihi kadzubabatin marra ala anfihi faharrakaha fatarat. Inhinasili sa binupama sin munafik, manusia munafik tungod padusan niya, diya sin safarati pikut atau kallangaw. Amoy lumabay doon, haigad sin ilong niya, hati niya, budjaw niya sadya. Bimaknain munafik fa Allah subhanahu wa ta'ala bang makahinang pardusahan, biya agun wayron pakialam niya, biya sin saparati pikot lumabay, doon hailong niya budjaw niya sadya. Hati niya, wayron kabuga-buga niya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayron kabuga-buga niya siksa ajab sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw akhirat. Hangkan na bang sila makahinang pardusahan, in mga sila naghinang pardusahan, mga munafik, mga sila tao kafir, biya wayroon na kanila, biya saparati sinpikot budjaw nila sadya, wayroon na kanila. Alhasil mga tay manghudaagam Islam, hangkan na in kalagi handi mga tay manghudaagam Islam, insubay kita ni magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala.
Wajib kato tani patiap-tiap ginhawa. Bukun in pagyanon pagtawbat, amuin pagtawbat hikaptang sadya sindila. Sumagawa in pagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala on surut niya, aun aturan niya. Muna in aturan suway ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala bang kita magtawbat. Iban damikyan, kabung si hantanain uno-uno hinang tamasyat hanaka unayat tu bang kita magtawbat mong sina kita kaniya. Inbong sita hamasyat na hinang tahalima bay bang kita magtawbat biya sa paratisin bong sita, amuin hiloon kita pakayo. Naon ka manusya mabaya hiloon pakayo. Biya tuin sa paratita bang kita magtawbat amuin. Sambil di na sabut-sabuton in hinang tatumasyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukunin pagyanong pagtawbat amuin hikaptang sadya sindila. Aun yan manusya bang sila magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala tupot sadya harila nila. Wayroon ang gautaan simpamaranan nila. At tawakan aun din ha mga manusya magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Madto pahambuk imam, madto pahambuk makaingat hasara, dumana ka ilubukas ibansin. Ang niya pa imam, ayarin bukas ibansin magtawbat nako. Nauno kanganan ba ito magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala? In pagpuasin pardusahan pa Allah subhanahu wa ta'ala, di siya marasin sin, di siya marasin kaptangan. Minsan pabulawan inyong sudmo kan faiman, di dayad tumarak. Sumagawa in pagyan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang magtawbat in manusya. Muna ikhlas halong pangatayan niya, lagi hinangon niya in kataan perda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun yan manusya magtawbat, di da siya magsambahayang, di da siya magpuasa mabut in bulan Ramadan, di da siya huminang sin pag-ibadat. Tupot sa diyang kaptangan niya magtawbat ako pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inyat to mga tay manghudahagam Islam, di yat to tay maunsin Allah subhanahu wa ta'ala bang hatupot sa dihadila. Di tay maunsin Allah subhanahu wa ta'ala minsan pabiyarin pilak indihil mo, mahinang payat to sirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bima nakagausan sin hambuk manusya, tanggungon niya in pardusan sin hambuk manusya. Uno makajari baha hambuk manusya magsamba, bayaran niya hang katao mag-ibadat. Hati niya upama kun bang magsambahyang tuan yarin sin lapayan ako magsambahyang. Uno makajari bahayat tu hindi at tu mga tay manghudahagam Islam natanto na sadyadi sumagawa in pagtawbat suway tud ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala, lagi hinangon india akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa mabiyat tu biyaitaan kita ni sintuhan na to Rabbul Alamin. Inbaita sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab sin ulong niya kato. Ulong niya ha mga bariman. Hakabtangan sin Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Agi sintuhan na to Rabbul Alamin haparman niya. Pagtawbat kamu fa Allah subhanahu wa ta'ala katantan. Isin tiyawag sin Allah subhanahu wa ta'ala daakon papagtawbaton. Amuna in mga sila bariman. Ayyuhal mu'minun. Amuin mga sila bariman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtawbat kamu katantan. Mga kamu bariman fa Allah subhanahu wa ta'ala. La'allakum tuflihun. Iwan biulian sin Allah subhanahu wa ta'ala in ayat, hasupaya kamu magparuntungan hadaw akhirat. Alhasil lasa sin Allah subhanahu wa ta'ala katutan yung hamanga sila bariman, masi-masi tiyatawag sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bariman na tiyatawag da sin Allah subhanahu wa ta'ala inda akong papagtawbaton. Sabab in makatayma sin pagtawbat, in maingat magtawad pa Allah subhanahu wa ta'ala amurain mga sila bariman. Bima nabiyada kita iyan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in mga sila nagkukufur, in mga sila nagsisyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala, ay in sila di makatawakkal
di sila makatawakkal magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa mabiyat to pagpatumtum kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, ha mga bariman, da akon tuod sila papagtawbaton pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa mabiyat to mga taymang hudhaagam Islam, hambog pa ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya na sin nabassa sin hambog taymang hudnatu kaina. Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala tiyawag niya ni sabin mga sila bariman, mga sila na mamarat saya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kamu mga bariman, mga kimakahagad fa Allah subhanahu wa ta'ala, mga namarat saya fa Allah subhanahu wa ta'ala, pagtawbat kamu tudyo fa Allah subhanahu wa ta'ala, sin tawbat tulus ikhlas, sin tawbat sabunnal fa Allah subhanahu wa ta'ala. Bima nabiyada kita bihitan sin Tuhan na tu Rabbul Alamin, aon din ha mga manusia magtawbat bukon siya tulus ikhlas. Aon din ha manusia magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala bukon tulus ikhlas hagin hawabaran nila. Biya na sinasabot na mukaina, hakab tangan sadya sindila nila, sumagawa wala nila piaragbo sa pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nainyat tumatay mang dahagam Islam, di yat tutay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa mabiyat to mga taymang hudahagam Islam, habiya na sin kaptangan sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nasabot na to kaina, intiap-tiap ginhawa, intiap-tiap manusia, salugayin manusia naghuhula di hababaw sin dunya ini, magpakalanggal, magpakabat na sadya pagrusahan. Amo pakain kita nyo manusia sadya. Minsan in ka nabi-nabihan, aun waktu magpakabat na sila kasaan. Magpakalanggal na sila kasaan. In nabitan nyo Adam, Nabi Adam, apo tanyon Adam alayhi salam, hawak to siya nakabak dosa atau akan nakahinang pardusahan nakabak kasaan, unin hinang niya magtuira siya jimungjong nangayo kampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Unin na hinang kasaan si Nabi Allah Adam alaihi salam, inna hinang niya kasaan hambuk dah, hawak tu in siya aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa qulna ya Adam askun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haythu sa'tuma wa la taqraba hadhihi asyajarata fatakuna minadh zalimin. Laung sin Allah subhanahu wa ta'ala abtulong ya baitaan namo Nabi Allah Adam min Adam alaihi salam, unin baita sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya, uskun anta wa zawjukal jannah, paghula na kau iban sin asawa mo halom sin surga, wa kula min haragadan haythu syi'tuma, iban pangaon kaon na kau sin indaginis kakaon, pagdulbaya na kau doon uno-uno na yung kanapsuhan mo. Sumagawa liyang siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala taqraba hadhihi sajarata fatakuna minadh zalimin, iban ayaw sadya ka mo sumuok pa yan kahoy, bangkaw makasukayan kahoy na maon ka mo din ha mga manusia, mga manusia zalimin, amin mga nyaya, tauan nyaya. Inahinang kasaan sinaputan yung Adam alaihi salam, hawak tu iyan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala di papasukon hayaon kahoy, unin hinang niya narasya sin higong hagas sin Iblis la'natullahu alaihi, nakasuok siya iban sin asawa niya madtu fakahuyaon.
Amoy ni nahinang sin pardusahan, nahinang pardusahan sin Nabi Adam alaihi salam, apo tanyo Adam alaihi salam, amoy nakasuok siya mahon pakawiyaon. Laong hi Sheikh Mazdi Muhammad As-Sahawi, hakitab niya Dumu'ut Taibin, Fiz 37, laong hi Wahab ibn Munabbih, hawak tu Nabi Allah Adam nakalanggal siya kasaan, magtuira kaya tumtuman niya, inya un pardusahan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Unuin hinang sin Nabi Allah Adam, nagsusun siya sinahinang niya un pardusahan. Qala Wahab ibn Munabbih, thumma inna Adam sajada fi jabalil hin mi'ata am yabki. Laong hi Wahab ibn Munabbih, hasamantara in Nabi Allah Adam alaihi salam, amin nakahinang siya kasaan sabab sin piagwa siya. Hawak tu piagwa na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala dahin hasurga timangis. Hawak tu yattu si mujud in Nabi Allah Adam alaihi salam doon habud doon hapartin hindi. Hati niya Nabi Allah Adam alaihi salam, hawak to siya nagsusun sin hinang niya un pagdusan fa Allah subhanahu wa ta'ala. In hinang niya laong hi Wahab ibn Munabbih, nagsusujud siya doon habud sin hin hanggatos katahon ilugay niya sarta nagtatangis siya. Mga tay manghudahagam Islam, hambuok na hinang kasaan si Nabi Adam alaihi salam, hawak tuyad to, nag-us-us na siya nagtaubat. Sambil piyagtangisan niya hinang niya ang kasaan, timangis siya hanggatos katahon, simujud siya hanggatos katahon wala niya natiyungasin uniya. Nahajaman na to bihayon mga tay manghudahagam Islam. Bila nasadya rin hamano siya in magkalanggal kasaan. Bukun nasadya pila mano siya in magkalanggal kasaan maghinang maksiyat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun maksiyat in hihinang sin sila sumagawa, tinggalan nila pa in kardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hasababyat to, Nabi Allah Adam alaihi salam, hanggatos katahon timangis siya, hambuok dahil na hinang niya kasaan. Hawak to, in siya na ngayon fa Allah subhanahu wa ta'ala. Nangindua fa Allah subhanahu wa ta'ala, amoy piyag-ilham ka niya sin Allah subhanahu wa ta'ala, aparman niya, Rabbana zalamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hawak to nangindua in Nabi apo na to Adam alaihi salam, amoy piyag-ilham ka niya sin Allah subhanahu wa ta'ala, in agi niya qala Rabbana zalamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. O Tuhan namo, bunaltod na anyaya namo ingin hawabaran namo, iagad namo in higong hagas sin Iblis lanatullahu alayh, siyulang namo hindi akan mo dahil nasababyad to, wa illam tagfir lana wa tarhamna, bang mo kami di kaulungan di ampunon sin pardusahan namo yatto, iban di mo kami putuson sin rahmat mo, lanakunan na minal khasirin, na maun na kami din ha mga manusya nalulugi lusong hadlaw akhirat. Hasamantara in Nabi Allah Adam alaihi salam simusujud doon hapartin hindi, hambuk riwaya hanggatos tahon wala niya na iangkat in unia. Kita siya hi Jibril alaihi salam, thumma inna Jibril atahu faqal, ya Adam
irfa' ra'sak faqad ghafara lak. Laong si Jibril alayhi salam hawak tu kita siya nagtatangis. Laong si Jibril, ya Adam, o kau Adam alayhi salam, irfa' ra'sak, tungasan na inumo, faqad ghafara lak, kunnal to diampun na kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil na sabab yato mga taimang hudhaga ma Islam, pagka diyungog sin Nabi Allah Adam alayhi salam, iampun na sin Allah subhanahu wa ta'ala inahinang niya ito kasaan na magtuwira siya timangis. Babaka Adam ba'da dhalika mi'ata am istihya'an min Rabbi. Timangis na sabi na po tanyo Adam alayhi salam, hapuas sin iampun na sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagrusahan niya hanggatus tahun na isab. Hanggatus tahun timangis istihya'an ni Rabbi, sabab siluman niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sifug niya pa Allah subhanahu wa ta'ala sin nakahinang siya sin kasaan nito. Launghi Imam Hasan al-Basri rahimahullah, baka Adam hina ahbata min al-jannah 300 am hatta jarrat dumu'uhu fi wadin sarnadid. Launghi Imam Hasan al-Basri rahimahullah, timangis laung yan Nabi Allah Adam alayhi salam, hawak tu siya pianaog na, piakarina, pianaog na siya rin hasulga harap marik pagumi. Timangis siya tunggatus katahun ilungay niya. Hatta jarrat dumu'u fi wadin sarnadib. Sahingga laung niya timubud inluha sinna aputan yu Adam mahon pabalye sarnadib atau kalliha timubud illuha niya. Dahil na sabab dito mga taymanghud na to, na mga taymanghud na muhagam Islam, bangin kaunan sin kanabihan magpakahinang kasaan atau akan magpakalanggal dusa, nabiyariin na inhantang sin kita ni pagtungod pa dusa na to. In sila nakahinang dusa, magtuwira sila ng jungjung na ngayon kampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna binatu Adam alayhi salam, hawak tu siya nakahinang dusa, sambil tunggatus katahun kataan pagtangisan niya ini. Nagsusujud siya pa Allah subhanahu wa ta'ala, nangayo siya kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang sa marapat kato tanyo, bang makajari subay tanyo labihan in pagtangis sin Nabi Adam alayhi salam. Sabab pila na sadya rin kato tanyo magpakahinang pagdusahan. Ibu-ibu mano siya in magpakahinang kasaan, di siya makatumtum fa Allah subhanahu wa ta'ala. Di niya katumtuman in nahinang niya un pagdusahan. Dahil na sabab yato mga taymang hudahagam Islam, bukon sadya po tanyo Adam alayhi salam in makahinang siya kasaan, in makahinang kasaan. Mataod pa rin ha mga kanabihan in makalanggal siya kasaan, makalanggal sila kasaan. Damikyan Nabi Allah Nuh alayhi salam, hawaktu in siya, hawaktu nangayo siya fa Allah subhanahu wa ta'ala, papaturunan na ajab atau akan bala in kauman niya, asabab nakalando na in paghinang maksiat, panulangi atau akan nakalando na in paghinang maksiat sin kauman niya. Dan sabab yato piya ngayon sin Nabi Allah Nuh alayhi salam in paparatungan na bala musibah in kauman niya. Dahil na sabab yato iyan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, di siya makajari mangayo amuin papalakpasun in hisiyusyo na manus siya minsan pa kalasahan niya atau akan kaulungan niya, minsan pa anak niya bang in kiaunan niya si musulang harisala diara si Nabi Allah Nuh alayhi salam. Di makajari papangayuon in Nabi Allah Nuh alayhi salam kalakpasan ha mga manus siya
amin wala niya kada risala diara si Nabi Allah Nuh alaihissalam. Minsan pa lang niya anak niya. Unin na hinang kasaan sa si Nabi Allah Nuh, hawak tuyet to na ngayon na siya pa Allah subhanahu wa ta'ala, in papalagpasun in anak niya. Amuin lang tanapya ngayon niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, ilagpasun in anak niya ito dahil nakabinsanaan. Inyat to kaya ingatan si Nabi Allah Nuh alayhi salam, in manus siya nagkukupur, nagmamaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala, wala miyagad sin pamando, na tanto na sadyari makajari siya pangayuan dua. Di siya makajari pangayuan dua. Amuyat to inahinang kasaan si Nabi Allah Nuh. Naunin hinang niya, magtuwira siya na ngayon kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Rabbi, inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa laka bi ilmun wa illam tagfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Long sin Nabi Allah Nuh alayhi salam, o Tuhan ko, sa bunal-bunalin ako, magpatilibon ako, sin uno-uno na amoy piangayo ko kay mo, amoy wayroon pang hati ko, amoy wayroon kaingatan ko. Wa illam tagfirli, na bang mapuri kaulungan, di ampunon, wa tarhamni ibandi putusun sin rahmat mo, akum minal khasirin, na mautan tumauna ko, dahil ang mga manusia, lusong, lugi, hadlaw, akhirat. Dahil sa kabyat ito mga tayo manghud agam Islam, aon in mga kanabihan, magpakalanggal desab sila kasaan, ataw akan dusa, amoy tumo kapagkanabi nila. Bukon biya sinkato bihayaon, kaya ingatan tanain niya undusa, sa suukon tapa, uwan pa kita. Labi luba ng maksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Labi luba ng perdakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in ini piyapahil-pahil sin manusya, bang mutinggalan in hinang pakibadat, in ini dusa. Damigyan mang muhinang in pagmaksiyat, inya undo sa raysab. Na kalagihan kato tanyo, subay mag-us-us, magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. In sila ini Nabi. Nabi sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang sila makahinang kasaan, hambuk kasaan magkahinang nila, magtuwi nila pagtangisan, magtuwi sila mga kaampunan sa mundoon. Naray na sa mabyat to, damikyan in Nabi Allah Musa alayhi salatu wassalam, hawak to siya, nakahinang kasaan, unin na hinang kasaan si Nabi Allah Musa, inahinang niya kasaan, hawak to siya, duma maghimatungan atau kan amin kawayaan niya, kakitaan niya Allah subhanahu injat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Apang man sin Allah subhanahu wa ta'ala, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin zur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil-jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin. Pamansin Allah subhanahu wa ta'ala, hasamantara lang niya di matungmaw ni Musa at tampat halugal amin paghimatungan nila, amin dumasya magbisara ibang sintuhan na to Rabbul Alamin, magtuira siya dia nagbisara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Unin iyan sin Nabi Musa alayhi salam, qala rabbi arini anzur ilayk, o Tuhan ko, mabaya ako umatud hajat mo. Mabaya ako umatud hajat mo, amoy wayroon taming, wayroon hijab. Atud siyusuakan, iban atud karna amoy pagkugkuyag. Dahil nasa babyat to, siyambag siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, qala lan tarani
walakin zur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Laong sin Allah subhanahu wa ta'ala tantutod di sa ko kakitaan sin manusia bang di pahabago sin dunya. Sumagawa laong sin Allah subhanahu wa ta'ala kan Musa alaihi salam paaturun takaw ayan bud bang sa kaula-ula in budyaun fa in istakarra makanahu fasawfa tarani. Bang sa kaula-ula in budyaun di maig habiw tangan niya na ampa ko kakitaan sin manusia, ampa ko kakitaan mo. Ay bimana in Allah subhanahu wa ta'ala beitaan niya Musa alaihi salam bang in kiaunan sin yaun sin hambu kiaun mapagun pa atau akan makamdus pa wairuun da siya timaptap habiw tangan niya lalu mura siya na tanto nasadyan ikaw ya Musa di ikaw tumaptap akahalan mo yan. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'ika. Asamantara timajalli nagpatampal kanin Allah subhanahu wa ta'ala doon habod yaon ja'alahu dakka nananjarira in bod yaon na lumulumo diya sa paratego hangin na pulag-pulag siya. Wa kharra Musa sayqa iban magtuwira na lulu in Nabi Allah Musa alayhi salam sarta piyunong siya. Falamma afaka qala subhanaka tubtu ilayk wa ana awwalul mu'minin. Asamantara piyunong in Nabi Allah Musa hawaktu nakabati siya hakapunong kaniya magtuwira siya nangayo fa Allah subhanahu wa ta'ala kaampunan. Qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin. Daong sinabi Allah Musa sampurna in pagmahasut si ko kay mo ya Allah iban pagtawbatan ko na in siyukat ko kay mo amuin kumita hajat mo wa ana awwalul mu'minin iban ako na in muna mamarat saya din hakauman ko. Naday na sababit to mga taymang hudhaagam Islam. Paggain ka nabi-nabihan magpakalanggal, magpakarugtol sila kasaan, magtuira sila jimungjong na ngayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyariin na bahain kahalan sinsa mulya-mulya nabi, sinsa taas-taas nabi, amunin nabi tani Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bungal tuudin siya sambil limpal halam sin Quran aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Lang sin Allah subhanahu wa ta'ala iampun na kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagdusahan mo ya Muhammad amin pagdusahan mo na kauna iban hasusungon iampun na ito sin Allah subhanahu wa ta'ala. Napagga bihat to mga taymang hudahaga ma Islam wairon din hama ka nabi-nabihan amun yampun sin Allah subhanahu wa ta'ala impardusahan niya nakahuli iban sin hasusungon nakauna iban hasusungon amura in nabitan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam na habiyat to na laggo ne'mat habiyat to na indirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala panabitan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Uno baha inhinang sinabitan ni Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Uno baha nagpasad in nabi wayron. Way nagpasad in nabi. Sumagawa gamay nagkukusog in pag-ibadat niya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil kya baita hariwayat in kusog sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mag-ibadat sambil nang hubag in sikinya pagtahadjuran sindom. Nang hubag insiki niya pagtahadjuran sindong amat ning kusog niya mag-ibadat sambil mataod pa
hinangsin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pag-ibadat bilang pagsukur niya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis kaya baita ya Abi Hurairah, kaya riwayat hi Muslim, kaya riwayat hi Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawmi aktsara min 70 marrah, rawahu al-Bukhari. Hadis kaya baita hi Bukhari, hadis kaya baita ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diungog ko in Rasul sallallahu alaihi wasallam, daong hi Abi Hurairah diungog ko in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda, laong niya wallahi sapahan ko fa Allah subhanahu wa ta'ala sabunnal in ako la astaghfirullah, mangayo ako kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala, iban magtawbat ako hatiap-tiap adlaw, labi makakapituan. Bangin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam labi makakapituan mag-istighfar, magtawbat fa Allah subhanahu wa ta'ala, sambil iampun na sin Allah subhanahu wa ta'ala impardusahan niya nakauna, iban hasusungon, biyariin na inahantang sin kita ni manusia. Wairun manjila biyutang kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wairun na to pakiingatan kita ni ampun na impardusahan sin kita niyo. Makapila kita niyo mag-istighfar. Uno makapag-istighfar dabaha kita ni fa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno katumtuman taniyo rabahin pagdusahan na hinangsin kita niyo. Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam biyaita na sin Allah subhanahu wa ta'ala iampun na yung pagdusahan niya katantan. Sumagawa, way siya nagpasad. Sambil nang hubag in tuhod niya pagtahadjuran sin dom hapagsukur niya fa Allah sin iampun na yung pagdusahan niya. Sambil mag-istighfar siya, hambuk riwayat labi makakapituan. Sa sin pagsukur niya ampun ng pagdusahan niya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuk riwayat wan Agarra bin Yasar al-Majani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yawm 100 marrat, rawahu Muslim. Hadis kaya baita Agarra bin Yasar al-Majani, keridaan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, o kamu mga manusia, tubu ila Allah, pagtawbat kamu fa Allah subhanahu wa ta'ala, iban pangayo kamu kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala, fa inni atubu fil yawmi 100 marra, sabunnal-bunnalin ako, magtawbat ako fa Allah subhanahu wa ta'ala hatiap-tiap adlaw makahanggatos. Nabangin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam magtawbat siya, mag-istighfar siya, hambuk riwayat labi makapituan, hambuk riwayat makahanggatos, nabiyarin na yung kahalan sin kita niyo. Nasubay kita niyo daran-daran nag-istighfar, magtawbat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab di tanyo kaingatan bang kuno kita niyo muy pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin makabuga mga taymang udah agama Islam, bangin kita niyo minuy sadya pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, wairun minsan kita niyo nakapagtawbat sin mga pagdusahan na to. Adlaw-adlaw, hakatan waktu, hakatan masa, subay kita niyo daran nangangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amurayat tin mahalga inampunon kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan pabiyari inin taud sin amal ibadat sin kita niyo, bangin kita niyo wala da yampun sin Allah, sabab sin hinang tani maksiat wala na to kay pagtawbatan,
labi luba na indo sa syirik fa Allah subhanahu wa ta'ala, amuinin muna tu subay tanyo tuod pangayuan kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab indo sa syirik, haadlaw akhirat wayroon na tuod kaampunan kanya. Gam sabang bukon sirik, aun waktu hapagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang jumongjong inambok manusia mangayo, mangarap pa Allah subhanahu wa ta'ala ang waktu ang punon pa sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw akhirat. Bang bukunda siya do sa sirik. Sa insirik mga tay mga huda agam Islam, na ini bang di kapangayuan taubat. Pagtaubatan sin manusia tulus ikhlas pa Allah, natanto na sadya salama-lama siya halaw kabinsanan, halaw sila pinagkajahannam. Mga tay mga huda agam Islam, ayaw kita ni mag-angan-angan habia ini nalong ta ilaggo sa nahinang ko fardusahan, amoy wayroon na kaampunan kako sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtumon sin kita niyo in kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala, rikta niyo masukat-sukat maluag siya. Kagausan sin Allah subhanahu wa ta'ala, impardusahan sin kataan manusia, bang sila magtaubat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw niya lang tanayanon ingin hawabaran niya habi ini nalagbo na hinang kudusa. Uno pa impos ko mag-ibadat, uno pa impos ko magsambayang, uno pa impos ko magpuasa, way nalagi niya sa mabya ini nalagbo sin na hinang kudusa. Aun yan manos siya pagkasakupan sin kita niyo bihayan, bang sila makahinang sin sa taud-taud dusa, sambil makayan sila, wayroon na sa inyo lagi ko mag-ibadat. Di na sa inyo ang punon sin Allah subhanahu wa ta'ala yung paglusahan ko ini. Na mga taymang huda agama Islam, tumtumon sin kita niyo, inyad to mga kabtangan sa lagu-lagu dosa fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bima na biya mo raiyan in Allah subhanahu wa ta'ala, di niya kagausan ang punon in manusia sin paglusahan niya. Dahil sa babyad to, sambil biyaitaan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, aparman niya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Lausin Allah subhanahu wa ta'ala aparman niya, pamungan ya Muhammad, baytay sila ya Muhammad, in mga ipon ko, amin mga sila tumanos siya, amin nakalando na in kadahura kaan nila, nakalando na in nahinang nila maksiyat hagin hawabaran nila, na ayaw nila bugtuon in rahmat ulong rida sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. Aun yan manusya tabiya hanggatus tabiya, bang kailo nakalando na inhinang niya maksiyat fa Allah subhanahu wa ta'ala, aun na rin hamanus siya, wayroon na sa inyo lagi ko mag-ibadat. Di na sa inyo tayo maunin pagtaubat ko sin Allah. Uno pa lagi ko magsambahayang, uno pa lagi ko magpuasa. Habi ini laggo ko dosa. Habi ini nalaggo dosa na hinang sila. Dahil nasa pabiyat to baitaan kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Pamungan ya Muhammad ha mga ipon ko, amin mga sila nakalandong na inahinang maksiyat, doon hagin habaran nila, ayaw nila bugtuon, inhangad hulat nila, rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Sabunal-bunalin Allah subhanahu wa ta'ala, ampunon niya ingkatan pardusahan, ampunon niya ingkatan pardusahan sin manusia pang sila magtaubat. Innahu huwal ghafurur rahim. Iban sa bunal-bunalan siya Allah ta'ala, mga ngampun, iban sangat bayang ulungon, amano siya magtatawad po Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nasa mabiyat ito mga taymang hudahagang Islam, minsan pabiyariin inahinang na ito, pagrusahan, agon-agon, inkatan, dosa di habawasin dun niya nahinang na ito na bangkitan niyo magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala, ini ampunon niya rakato. Sa pagtawbat sin kita niyo, subay ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo hindi na pagbalik-balikan inhinang nato yaw.
Dahil nasa babyat to, aon hikasuy-suy na mo kanyo. Kisah. Kabakan yung kisah ini, doon Riyadus Salihin. Aon hambuk manos siya. In hambuk tao ini. Ilago sinahinang niya dosa. Atas kasiyaman tagsiyam in nabuno niya ginhawa. Kasiyaman tagsiyam in nabuno niya manos siya. Amunin nahinang niya dosa. Dabang taatod-aturon dakula sa inidusa. Ambok sadyagin hawain mabuno mo, malago na inidusa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasiyaman tagsiyam in nabuno, sinhambok mano siya ini. Pagkain mano siya ini bagdusa pa Allah subhanahu wa ta'ala sambil kaya tumtuman niya inahinang niya undusa. Magtuwira siya nakapikil amin pagtawbatan niya indusa niya inahinang niya pagdusa. Hambok waktu in mano siya ini nianaw siya karena manglawag siya banghisyo in kapangasubuhan niya sinahinang niya ang pagdusahan. Sambil yudluan siya matto pa hambok rahib hambok long tana amuin pari atau kan hambuk amoy lang tana mag-ibadat sumagaw ay panghati niya hambuk abid mag-ibadat siya sumagaw ay panghati niya hasara si Allah subhanahu wa ta'ala mag-ibadat sa dyan hinang niya sumagaw ay ron panghati niya hambuk abid hawak to na nga subo siya laong niya ya kau daw makaingat ya kau hambuk abid habi nilang niya laggo sinahinang ko pagdusahan uno ang pabahakampunan kako sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang ako lang niya magtaubat ang punon pabahako ako sin Allah subhanahu wa ta'ala unin sambong kanya sin hambok abid niya. Pagka inahambok manos siya iniri siya makaingat sin hukuman sin syara way panghati niya ha Quran namugtuy siya jawaban la way nalong niya kaampunan kayo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Unin hinang sinhambok ini. Pagka inhambok ini sakit uray sab. Magpamumuno tao. Pagka diungog ni hambok tao yaon, di naampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala pag-usahan niya, na unin hinang niya, magtuwi niya rasaroon doon biyuno inhambok abid niya. Biyuno niya inhambok rahib yaon. Na hinang nahanggatos inabunok niya. Pagpuasya ito mga tayo mga hudaagam Islam, wala da siya siyumo. Sambil kabayaan niya amuin, aon patud kapangasubuhan niya sin hinang yaon amuin ampunon kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pagtawbat niya. Inhikarwa kaya pangasubuhan niya, amunin hambuk alim sin mga bangsa muslimin, makahati sin Quran, makahati sin syara sin agam Islam sambil baitaan niya biyayan uno baha lang niya taymaon pa sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagtaubat ko habi ini nalagbok na hinang ko pagdusahan hanggatos na bunot ko ginhawa manos siya unin sambong ka ni sin hambuk alim ampunon pa lang niya sin Allah ta'ala in pagdusahan bang matan in pagtaubat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala sumagaw lang niya ang syarat niya. Insyarat niya lang sinambok alim niya un. Ikaw lang niya dahil hawla paghinangan mo yan dosa. Kadto ka upahan si pakula. Dito ka magtawat pa Allah. Dito mo hinangon in pagtawat mag-ibadat ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa pagbiad to nagkugkuya ginambok bardosa ini. Hambok maano siya ini. Saroon doon minig siya kakauman niya un. Medto siya pahan si pakula karna maksud tulos ikhlas magtawbat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Unin naghapin, doon mayan siya hagitungan, iabutan siya sin ajal kamatay. Niabot kanyan ajal kamatay. Hagitungan sin hula, amuin dito siya magtawbat hagitungan sin dan, iabot kanyan ajal kamatay. Magtuwira timurun indwa malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Timurun indo malaikat hasurga, iban malaikat halam sila pinagkatyanan. Unin maksud,
Mag-agaw hamanos siya ibinatay. Mag-agaw hamanos sa ini nakahinang dosa karna nagtawbat sin pagdusan niya yon. Laong sin malaikat anarka suko kolong yan manos siya ini. Sabab na lago long yan nahinang niya pagdusahan. Ang long isab sin malaikat sa surga bukulong niya. Munalong niya kahina-kahinang siya kasaan sa lagu-lagu pagdusahan pa Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa before siya iabutan sin kamatay nakapagtawat pa siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil na sa mabiyad to mga taymang hudhaga ma Islam, pagka indua malaikat ini, di sila mag-amu, di sila magkugdan sambil nakapag-discuss sila, na nagwahin Allah subhanahu wa ta'ala sambil hipapasukod kanila intikang atau kanin kaya panawan sinhambok mano sa ini. Magtuira siyukod sino malaikat ini. Pagsukod nila, hangdangaw ralimawi intikang sin mano sa ini magtupahula, magtupahula pagtawbatan niya, hangdangaw ralimawi, lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, na yakaw malaikat sa surga, suko mo na yung tao yan. Hati ni anug haraan na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala kaampunan. Iampun na sin Allah subhanahu wa ta'ala ipagdusan niya. Nakihatihan tayo mga tayo mga hudahagam Islam. In mano siya ini before siya miyatay, bang ibarat panyap, wala niya pa na napaawon, wala niya pa na hinang inpanyap sin pag-ianong pagpanyap sin pagtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iabutan siya magtuisin kamatay. Dahil nasa pabiyad tubukon kagunahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inhinang sin manusia. Sumagawa in kagunahan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang ikhlas halong pangatayan mo. Bang ikhlas halong pangatayan sin manusia. In manusia ini wala niya panahinang bang ibarat panyap in panyap sin pagtaubat. Bang ibarat sambahayang wala niya panapatindog in sambahayang. Sumagawa atungod sin gawgot hapangatayan niya ikhlas halong pangatayan niya. Iampun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Gawot halong pangatayin ng pagtawbat yaon. Iampun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil siya nakasud palom rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa pabiyad ito mga tayo mga hudhagam Islam. Minsan pabiyari nilago sin pagdusan na hinang nato. Subay nato. Subay tani pagtawbatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtawbatan nato, hinang nato yung pagdusan amo iting kalagihan. Bukon magpasad kita niyo. Bukon umiyan kita niyo, sibi-sibi na sa ini dosa. Bang tanyo ini pagtawbatan pa Allah subhanahu wa ta'ala, minsan pa siya sibi-sibi, bang daran-daran paghinang sin kita niyo, lumagbot na siya. Lumagbot na siya. Kana naman tanyo rahat na akhirat. Dahil sa pabiyad to, in Allah subhanahu wa ta'ala, iluwag sin kaampunan niya, di na to masukat-sukat. Sambil nasabot hadis qudsi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ibn Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali ya ibn Adam لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة لو هي أنس بن مالك كردان سياسين الله سبحانه وتعالى diungog ko in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagkabtang. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, langsin Allah subhanahu wa ta'ala hadis qudsi, ya kau anak afu Adam, atat kala in ikaw simuhud kaku, iban nang hangad hulat kaku na ngayon kaampunan, gafartulak, ampunon ko in kataan pardusahan mo. Iban di na ako maglagi.
Atau akan di na ko maglagi sinahinang mga kasaan. Yabna Adam o anak apo Adam. Minsan palong niya miabot in pardusahan mo maun pa langit ayan sin gumi. Ayan sin langit sin gumi. Tumas tagfartani. Mahuli mangayo ko kaampunan kako. Gafartulak wala ubali. Ampunon tarakaw. Yabna Adam, innaka law ataytani bi qurabil ard. Ya kau anak apo Adam, sa bunnal-bunnal in ikaw hawak tu diahan mo ako sin pardusahan makahipo sin gumi. Mahuli mangarap kau kako hadlaw akhirat. La tusriku bihi sayya. Adat kala wayroon kau nakapagsirik ka ako ang sulag uno-uno. La ataytu ka bi qurabiha magfiratan. Bakun ta kau sing kaampunan. Biya sillo ag silang lingkalan sin gumi kaampunan. La ilaha illallah. Illo ag sin kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nasabab dito, ayaw umiyan in manus siya biyahinin ng lago sin nahinang kupardusahan hindi na pampunon sin Allah. Bang kautuan magtaubat sin sabunnal pagtaubat kagausan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan paagon-agon bukal sin laud sin dagat halaw diyaw ninahin ang mupardusahan ampunon dato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan pa siya syirik. Apabila pagtaubatan di mo na balikan da ampunon dato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan pa yung mga sila tao kafir adat kala in sila yung magtaubat pagbahasahon magbalik Islam, mag-ibadat pa Allah, na ampunon nito sin Allah subhanahu wa ta'ala, ay bimaan na ingkampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala maluwag. Na rin sabab nito, mura-murahan, kaptangan nito, atau akan pangadjian nito, aun makawa na to, manitiw, lasa atau akan pangadjian, amin kari hilsin kami, mura-murahan in kita niyo, masih magtaubat pa Allah subhanahu wa ta'ala sin pardusan na to. Sabab in pagtaubat di tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala bangin kita ni rito na pakuburan na biluga bangin kita ni hadaw akhirat. In pagtaubat di rahadun niya bangin kita ni mapatay na di na to tayo maun na salugay in kabuhiyari katutanyo na pag-us-usan sin kita niyo in magtaubat kita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Di nasadya patugtugon namin kaptangan na mo. Ibalik namin salam kasila sa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ito na to na diyo sa lingkat-lingkat, sa limo-limo, patuntong sin hambo, guro sin kita niyo, ganakan Syekh Al-Amin, Amin Husin, kapamunin parakala, pagtawat, murmurahan, mga mamaas tayo, mga aakam Islam, magmumpaat, at tukato taniyo, dunya akhirat. Ganasin sambat sin siya kain na tiap-tiap manus siya rin di kato taniyo adlaw-adlaw magpakahinang siya dosa, magpakahinang siya sala kasaan dosa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inhambok bariman, amo inpipikil niya inkabuhi sin siya dunya akhirat, amo hindi siya mawaya malusong haadlaw akhirat, mag-us-us siya magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala biya na nasabya na sin nasabbot sin siya maghadith kaina in sa parati sin hambok bariman apabila siya magpakahinang dosa pa Allah subhanahu wa ta'ala in pangatod sin dosa in pangatod niya adosa na yaon bisan in kaonan sin dosa niya nahinang yaon sibi-sibi in pangatod sin siya sa pantunbod yaon siya habawa harig sin bod mabuka siya kadagaran sin bod yaon yato in hantang sin bariman asabab mabuka in bariman mabuka in bariman malawa in lasa sin Allah subhanahu wa ta'ala rin doon kanya. Sabab ding ha mga kapaidahan mga mamaas tayo mga akam Islam ding ha mga kapaidahan sin pagtawbat amo na in sabab hubbillahi ta'ala wa ridahu amo in sabab madawhat mo in lasa iban sin rida sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab farman sin Allah ta'ala inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu mutatahhirin. Sabon na ito din Allah subhanahu wa ta'ala malasa siya ha mga tao magtatawbat iban ha mga tao naglalano-lano. Dahil pa mga kafaidahan sin pagtawbat amo na in yatajallallahu ala ta'ibi biridwanihi wa ihsanihi
amuin hipakita idihil sin Allah subhanahu wa ta'ala at tao magtatawbat inbeda sin siya iwan sin karayawan sin siya hindi naman adunya sampai paadlaw akhirat yana sin hambo yana sinagi sin hambo puro sin kita niyo ayaw mahuat-huat in kita niyo in tiap-tiap kato taniyo ayaw mahuat-huat malawa in rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala hindi kato maramurahan balikan ko maramurahan magmumpaat ko kato taniyo in patumtum sin hambo puro sin kita niyo dunya akhirat mahuli sumalam kami salam doa kami katan sumalam kami halapal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.